yare a enni aduro ena mesre de ma wo ade etimi popo mi eya ware se mantini anka ma no aduro wa ware mu a tutu a wo bedi kan e wa asamato beef ebusiafo se meka beef ana nyangwa mu na mekon ado anase enye enam a omode yangwa mu ni bi na mebeka ho asem no kra na Ghana de ye ka beef de na enem se obi ni obi na ekon anase obi ni obi na enya na ne yeten se beef bi e ma no home so e wo highway no so meka highway anase social media compound house so a na eye TikTok na ne yeten se Xandy Kamel ekopi mo TikTok a oye ne live o dwe na abrabo ho a tese na nya asem ketoa na hono na ababa a we bi nso ba live no so beke kan sembi ensem na oga akwai sensem no odi di Xandy Kamel hu few I say odi na tem akwai se na wade na one King Kaninja eware ye na aware ni gui akwai se hu nsem na ababa wa na eka edi etia Xandy Kamel eno na so ma Xandy Kamel commenting and reply na se ma me asema wu king anase ne wudi bei edi ntokwa anu odi beba abo ne ka che so forget King Kaninja oni we jaya oni we jai wona wonam we in fact asemi ye Xandy Kamel ya ye papa eno ana Xandy Kamel ndi bufu ye papa no se ha ma me ne wa ye metre wunyanse bia eno ana ababa we a eye Xandy Kamel kofa nkosua fa Schnapp obrafo to nyum bi trade ampo kwame ensa hiao esroni asase ensa hiao na nanom samanfo ensa hi we enye mpaye na Xandy Kamel wo yio na ne extend se dua bro ana wo man ode man osomade amane anase ode WhatsApp ababa we na nyasem keto na nsama o kan ye pa e wo dua boni mu no mesre se sababa we se mubetie ni yi anase mubetie asema meka na monko hwe Xandy Kamel na mompa na hwe sane se ensem wakagu ode ebushafo yanko nenko tie bi na yemra very well because my ready for this drama na opese eba no wo say me obabesi amedi misika akoware bema enye meniwo a enka manka meka se ne be ya ejimifo biti se wo mudi besua nyansa na mfom so ameye no munkoye bi manya boni o odo na me do bema ena me di me ho ba fore ma bema no na se ne ugina ho e di mimi pain e di mo kemia tutu se wo ware wa asase isu a enyina da emema betwi di saa oye oni ni su amate wa ware mu no he Rita obeti ne sensa se minni watem na wudi matem obeti ne sensa Mami e ko tutu Schnapp ni gu on afa me to so na mi blast ni bi obeti ne sensa isu a wonya bi ema wonya nu sanfie no so yare a enni aduro ena mesre de ma wo tutuwa Rita Eve wose wo bedi matem ama maka manu aduro ade etimi popo mi eya ware se mantini anka manu aduro wa ware mu a tutuwa wo bedi kan e wa asamato efiti ana ko me de me ho ahya wonsa me moyro ebu me tinwi etu ne bi bia me busuafo eniwo eni tutuwa ose wo na woni me bedi me ye panyin kwasia majatu si mi de aduma nye si be ma ni me ho si di sikama be ma efiti na ko wo di sikama obema even eye wo ba be ma wo ma mi nua be ma wunua bema wunua bi ba bema se di pa ne ye bema nko a dis kama ni pakro na won sem sika enhye ka embo obre ena ento yare a yenya ho aduro ena anyway ma boa me ho ma obi biara obeka ma se obra me nkan no me Schnapp ne gugu ha bebre no masamba yi fufuro
Nti e best say Madia o ye ge no tra so be frɛ no. O yina new bibia so be frɛ ge ye ena make us say wo de mo ntra so be frɛ no. Eduane say ade achi say ayanopa. Oh nti on te say wo dane enye na this okunzo so je say akoba na beto. Oh aha ni akoba na beto nti anytime bia no frɛ na get we patch or dane be. Second one, about 130. One Abeka 31. 131. Sitting now, sorry. Rita, I was saying, me family almost in a juma. Me yet, Mrs. Why, me yet, juma. And there were no friend of Wakano. Me yet, juma, if you say, Bebe me yet, manager toho. And I'm fee. I got 2 years in ye. Now so, Rita, mean the do fee. Mean the do fee. Sabi, Mesre ansana medi, lebia so many me maso. Ose bema ni mabra bomu eye no kre. Bema ni mabra bomu nanso menije. Rita, enema mienu wei ena samrei mede ba hanomo. Se mete faako na mi nya adwuma. Sister Xandy. Yalla eya wotie. Aya samao. Sister Xandy, TMA. Me di Yankopon di paucho. Watching. Sister Xandy. Bema eni mabra bomu. Because Bema ba me ho a mo na mo gina abisu no ma koni pa ko sai mi a kire nipa no enti mi odo efe no do me nya bi da enne se Bema ba wa bra bomu a one wo da close the door. Bema wa bra bomu no one wo da ne Bema enka wo mu Bema wa bra bomu no one wo na nso dia na wo no so bi be kwa wie ye no metiti wo ni ntem. Enim gwase o pese wodi gumi no. Me dani enim gwase no e de brew. O to me ho se mefu. Mefu na ani ni o. Me mo brezia mefu na ani ni e. Ani ni e. Se ye yare e na eye me. Se ye bu apayo e na ma mefu no aye se ya. Me dani de bawo so. Fiti na ko weni ji wa brabomu a eni na samanfo eni abosomfo eni wiase ha ebuja for sa pepepe and ete ha na bede ensem nyina besi edi amomya mede ensem yebro mede ara energy connect makram